Zdravo svima, ja sam Najla i dobrodošli u moj novo video. Danas ću vam pokazati kako napraviti klej za slime. Svi potrebni materijali će nam biti BB pudar i losjon za telo, lepak, ja koristim ovaj Giotto, vi možete koji želite, ali naravno da bude tečan, i pena za brijanje i naravno neki slime da isprobate. Prvo ćete staviti BB pudar, zatim ćete dodati lepke i sada to sve promešamo. I losjon za telo sada dodajemo. I dodat ćemo pene za brijanje. Evo drugi. Moj clear je malce preljepljiv. Ali sada ćemo ga dodati u slime. I evo ga. Slime je predobri, samo što malkica se ljepi. Ali ok. Zvukovi su mu savršeni. I clear slime je predobri. Da. Ok, ako vam se sviđa ovaj video i ovo što smo napravili, obavezno možete ga lajkujte, da se pretplatite na moj kanal, koji još uvijek naravno niste. I da, čao do sljedećeg jutra, noći, šta god. Ćao!